Ibi si inkuru gusa, ahubwo ni ibya nyabyo, byarahanuwe koko. Ubu ngubu ntibikiri ngombwa yuko kugira ngo uvome amazi witwaza ibiceri mu ntoki, ahubwo witwaza ikarita. Twari twaramenyereye yuko kugira ngo ugende muri bisi mu mujyi wa Kigali ugomba kuba ufite tap and go. Ese iyi karita yo turayita ngo iki? Iyi ni ikarita ugenda ugashirishaho amafaranga, wajya kuvoma ukayitwaza, ukavoma kubera ko ugomba gutwara ijerekani ijyamo litiro 20 zuzuye. Iyo wibeshe gato ugatwara ijerekani yarengeje litiro 20, uyizanamo igice. Nibyo koko, mu mujyi wa Kigali byaratangiye, ahantu hose byaratangiye. Mbere yo kuvoma umanza gukozaho ikarita, warangiza ikandika umubare litiro 20. Litiro 20 zamara kujyamo ikavoma ntirenzaho n'igitonyanga, mililitiro imwe nayo kuri iyo mashini irabagwa. None mbahaye ikaze kandi nkabibutsa gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo dukomeze twungurane ubumenyi. Urabona ari ibindi bihe bigiye kuza bitari kuvomera ku ikarita, cyangwa urabona ari ibiki bigomba guhinduka kugira ngo tugendane n'ibihe. Mu minsi yashize umuriro wari uri mu butaka, ariko igihe uko cyagiye kiza umuriro wazamutse mu kirere. Ese urabona n'amazi agiye kuzazamuka mu kirere? Tubahaye ikaze. Icyo tubasaba ni ugukora subscribe kuri iyi channel, ugakora share, ugatera comment, ugasharinga, tugakomezanya ibi biganiro. Murakoze.